Maybe people baju Kshaid ya kena YouTube channel Khongshei channel Khongshei te kan Sohra juga share ni video tu mai jangan join minta pi ya ka sini kena ke background badan sedin cengi ke baik tenan ha minta sini dan ha kena ka Kshaid Nohkalikai Falls baham kalau korim baca kalau comment share ya cengkin ha mai ya lalang tu juga pada kelas 10 ke for COVID-19 nak long ke ka memories ngalak bandong ha cengi cengi ngilak banja pengen mau biang yang tu for kiba comment share awak lah di South Nam deh. Ada lainnya South Nam. Dia mentangi lah yo bani pelut por biang ha kani kecaka tu dan kani kecaka ke buat ka Kshaid Nohkalikai. Por mentang kalau dari sun like sun. Dia kalau dari por bajendum hi tambah syong bekas liur kam mistem. Kani ke video mentang itu apa ni pi kendiat ya ke internet ha ko jenis jong kani ka Kshaid Nohkalikai wala sedang mengenal bandum dari alinya ni no IP ya ke ba ni kwa on pi ke video di sampau te tu kun jong ke video mentan ni kong IP ya ka Kshaid Nohkalikai nama ba ulo la tang man dumma ka dei ko hi bandum ru di nata ada kita yang selai kam di showroom ban pikai ya sindur ke tu ni ko ya ba yang saat ko jong ke video ya sur ki ba in session dan mentah pi ngidang ya kam stage khmat ban page ya ke jing internet ka jaka ke badan ha kani ka Kshaid Nohkalikai le mentah ban ngi ha kani ka video soha ban ya page tak si ha kanu ke por pisno dan kam kum kani ka jaka pila ban bo lupa moy ban share ki porlok ki porojor chung pi kam ban tur kam mentah por ka hajar ngam pha ki plang ke tenan pha sin peneng ru tang ba nak minta jangi galang bos ni buat kendiat nama ba mas pai mene kala dung no te ka peneng ru kala dung PPI kan no ke jing internet ka surok ru ka biang pha ban ye kijat pila ban pak no ya ka kali ni ki skuti ki pai ki jung pi te parking te pikwa ban ya kendiat malumala pila ban hier kam sini showroom kam tam ada dai hak por jan mit ani ka men step ka bel pha ka pengan pha ka cakaru Kelak ban yoi bon ke tambah mentah POI hi ulo astang mentam. Pergi don kibrio ke bedang shuan nasti mark lade por hi pandit thaino tangi arun makham jala tam medang ka por.